ngekho nami ukumbona uSimakade engenazo ezozi kodwa mina akuyona iposition oyinikwa ngabantu ezokwenza qualify ungena ezweni akukho ushumela kwabantu bawe into ezawuyenza mngeni ngoba nabangakholwa banemithi banemajik senze izinto zenzeka khona into lesikade sikhuluma ngolosho inyanga mfundisi ithandazela into yonke ngathi abakholwayo ngoba bathi bayakholwa abantu bazoshumayela athi ne-gift yokholwa azona uthela ngokholwa uma sesingenzeki isimangaliso athi aniyadlala nina bantwana basifuna siyafuna uqaleni namanje into zenzekayo noma sizanga isimangaliso uthi uJesu baba kaSiso isimangaliso siyalandelana nathi hayi thina silandela isimangaliso kanti siwayo ukuyena kukulo kungoba ukhangela into enesimangaliso ezike zimkane imali zinto Nkosi yami ezintendeni izifuna nezimangaliso leya kapa ubrother wakhe la ufika la usinzi ubethwele nizwe siyashumayela waqeda ukushumayela uthi ngiyabashiya uyelelela ngoba uhlala khona uyagoduka udibane noshona kayihlangana nabo babona la wezirate lesi umekesela ukuthi hey umhlangano omkhulu kakhulu make clear apha strand whatever shit Nkosi yami umhlangano omkhulu kakhulu izinto ziyenzeka ngoba nayo ufuna into ezenzekayo lo uhleli nebekekazi yakhe intombazane nemoto intombazane kabunje isimo sesisiba ikwasabuya lento zethu imoto yami full tank masiyabheka bafika apho ikwanga ngo Shoprite ikwani mega pump awubona kanje kunabantu abane abathengisa amasaketi ngoba naye usenkingeni umashini waqaba ke ndolanda lekinga ngoba ngicela ukuthi azenze izinto zenzeke yaze noma ngiyaphumela kwento nkulu ngafika la ngiyatshela futhi ukuthi kwa abantu bandila 120 rand konke mahala la ukuthi nami ngafuneka ngisalade igqitela ama friend engisaka lekinga ngize nalo announce ukuthi hey siyenzeka izinto lechiwe fika mama thekeni kanti undenzela ama plastic ethi washiya watu ujekele ngoba nayo 120 leza thona ngabona nathi oil ikalelo skiphi nayo wathenga kayo ilanda le oil ekabuma kayifika kuthi yesiya oil kuthiwa le oil iwesi mleki ayifika oil kuthiwa 120 buka sidlala uthi mayibheka ngayo imali nyukile ngapha ngomcela uShoprite akugcwele Shoprite sile ngozonke gcwele uShoprite siza nama 120 ozothi basilema akabisi imali ukuthi 120 ngoba abantu badesperate basenkingeni kodwa uJesu izoluthe wozani bonke ninababulaleka abasidwana zonika akathanga izane 120 ukuze lukusize amen hallelujah hallelujah uMashiyaphe senjalo kakhulu lo process yaqhitha ayigqitha sisiyaqhwela wabona ukuthi abantu 27 sebenema wathi ungena amnqo wabona bangaswana Mashiyaphe kwathuthu umuntu angazali bona wathi isithonga khopho Mashiyaphe bathi lo wama nothi koloshe bakhe akodwa ngayenza sephakathi umuntu senjalo wabona kufa wonke umuntu waShoprite ukushiya ukuthi nayo awulala phansi ukushiya wena ndikushwala ngoyesu wonke uthi hayi ngabangani nesimo esibhekene naso kodwa khona uthi usungahambi yonke lento uthi umxolo ngoba umxolo liyakwazi ukuvana into zakho nebulele ngxaki nami ibe dingela ngxaki nami oyena muntu uphumelelayo lo unengxaki nayo wena ufune ngxaki uthole phansi ende uqhubeleka noma unikizeka wena muntu unengxaki hayi amen
singeke sifunde njalo uJesu. Ngoba uJesu uthi mayithetha akuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Agqitha ithanda ithaba lakho njengoba nawe uzithanda. Agqithe athi ungalithanda injulu ithandazele. Uthi phakathi endleleni uvuka amathabi uvuka iphi. Uyaphitha endwana. Uyiwa kweliphi izulu. Kodwa akufanazo. Ikuko ngithanda. Kawufika ngale ufika uveza amazinyo athi ngathi uyangithanda. Wena ungaqhubi ngalasisima semhlabeni la. Wena ongayibona nje isikelemu. Ufike nje umsini. Iveza amazinyo. Ingathi yaqungezelela. Uthi usejonge phambili uthi nqaba. Esikhulumeni. Ukhona ihlobo labazalwana abanjalo. Kodwa ubekho lithi uzawuphelela no pretender. Uyapi? Sibona sonke sibheke emhlanganweni. No, kusafuneka ngikufake pha. Maphupula mntana kasizwe. Hayi, ungena ntshintshi. Ngoba phakathi yakhuluma mntana kasizwe. Kunabantu ongathethi nabo. Kunabantu ongafa. Ngicela nintshinthe. Yini inkinga hayi? Ngicela nintshinthe. Sikhonza sonke abangani kunabantu ongabi nabo. Uthuma. Uxolo. Nabo bonke. Ubungcwele. Ngoba nisifika. Shiya asixoxe kahle ndoda, ngicela sifana. Awu madoda. Ngicela sifana. First isikhathi unkosikazi befama nomntwana, ngoba nabantwana sawuphuma. Sihambe sobethwa ngomoya. Ngoba uyanifuna. Ngicela nilungisele 20,000. And ngicela nilungisele iBNP. And angifuni ukudla nje. Angifuni uhlala phakathi kwabantu. 20,000 yami and angifuni uphela i-intercape. Angifuni uphela i-city to city. Ezahamba isima apha endleleni. Angifuni uvandaba. Ngifuna uhamba kwabatolo. Asifane ngalokho. Ayikho nemali. Ushiya funeka uyazogqokisa abantu abazalwa umshumayeli mfumene kodwa uthi 20,000 phambili and the 2 plus 20,000 imali etikiti ayikabikho. Amathokazi funeka phuphe imali se-Allpay. Otamkhulu funeka phuphe imali se-Allpay. Abakwazi ukusenjoya ngoba siyayifuna i-revival. And 2 isuthi sama sihlaka ngomtshini. Exactly. Nkosi yami. Amen. Amen. Igama lenkosi. Hallelujah. Lo ube umthwalo angena uthwala phezulu kwabanye abantu. Hayi Nkosi yami. Kanti evangeli lamahalo uthi uPaul mangaba nilishumayela makhuphula nilishumayela lingena njongo. Athi uYesu mayithetha kahle. Hamba uyibambe lento uyiphathisiwe. Diyeza kamsinyane umvuzo omunawe. Okwabantu baselembeni, okwabantu babuzibhaluka kodwa mina ngithumile umvuzo wakho nami. Shumela ngena njongo sami. Yokuthi ngikhothule noma usiza seyivela ingeni ngakho kasuwa into engabonakala noma sikhubele ngophema phambili uzoba khona into abantu aba-1,000 rand sifuna abantu aba-500 sifuna abantu aba-5,000 kungoba indoda invayithiwe bekumthwalo phezu kwabantu atomfundisi wena andinvayithanga fokofoko ndimphethele istafu esisiso unsotsi ngoba nithokalwa imfama itiza nestafu ayimazi nomazi nomu imbona kuma-TV yabese come on church omazi omnoma uphume enyokeni Hayi. ngayifika la ufika kushunyelwa nosi angilazi noma benisithini ugile isimangaliso kuwa bonke abantu ngabe niphuma nihlangana nabantu ngaphansi benisithini izwi akwazi no petty magic on the 25,000 bekuthokhona i-artist yesibili ezayo ezokwenza imvusela i-asiti esukaphi yayafuna ama-asiti le
Hayi. Asifuni ma-artist la, sifuna abantwana bakaThixo abazohlabelela bengena njongo, abazawuhlabelela inhliziyo kaThixo ingakubo, hayi abantu abazawukushiya yebo noma ngibhatalisa kodwa ngaphatha amasithi business lo. No business. No, Jamini. UJesu uyafika wayikhipha nje abantu besenza amabhazali lezikoni zenzayo nina. Endaweni yokukhonza kwenza ibhazali umabonakala uzanazo zonke into ezinjalo yempahla ngasesifuni nomabonakala no-drums nobhuti nomama nomntakwethu zonke sizothengiswa la indoda ithi ngifuna ifoshuku seniyizamile ngacomplesa ithi no icomplesa ayikwazi ukumelana nendlela zaselengweni ifoshuku indoda yenzele into shiya kukhona abantu abazaba nenduku, yenzele into kubena abantu abazamshiya uThixo ngoba bakwazi uku-afforda. Mina nayo ifoshuku, mina nayo icomplesa, ndivuke ekuseni ngishaye ngwamaqondo bethi kuye kwamasipala kunendoda ethi ndoda wesana uThixo uzakusikela. Wayi wena nto ubizwe nguThixo uzolana ezigusheni mina njengomalusi phambi kwababhuti usenge uqala uzithumele emahlelweni afazi awukwazi dabsu ukusenga zingahluthanga lonto biza umani magnet. Yabona ni street too much ngabiza umani magnet lo uzonyathi inkinga phakathi ebandleni noma salwane kwakhona ithi namhlanje asiphuthume uxolo nabo bakubungwele ekungekho nami akumbona isimakathi engenazo ezozinto. No, Jamini, akuyona iposition oyinikwa ngabantu ezokwenza uqualify ungena ezweni.